2024 ni Lok Sabha chong marino kitingai hakotor ganangai pilaimung khlai tongkha Bharatiya Janata Party Tripura hasini kaini achuk thayo Lok Sabha chong mari ngai thangmani ulo bodolni sarva Bharatiya achuk phang JP Nadda ni goimungo wai thamte wai buri dofane chong mari painani sakang Paschim Bongo ni pilaimungo thangka hastini naikolai rok Tripura hastini simi khoroktam chini shebo kabang lukurok te hastini montri MLA rokno tuye haste chong mari pilaimung khlai tongkha Tripura Pradesh BJP ni achufang Rajiv Bhattacharya Paschim Bongo ni Bolpur Lok Sabha chong mari boi BJP ni batanai Pia Shahani saputo pilaimung ni bagai ongkhormani jasalo nukjakha Bharatiya Janata Party Tripura Pradesh ni achufang Rajiv Bhattacharya batanai te bodoni samung khlainai rokno logitui noknogo thangai pilaimung khlaikabo waithamni bagai ha kotoni mantri bokrok angai Narendra Modi ni yakno kra khlaina bagai voter ni thani thangai koimung khlaika Tripura Pradesh BJP ni achufang Rajiv Bhattacharya Bureau Report Kokkhara